Alo. Halo. Ajde, uđi na lokaciju. Sela vampira 69. Lovim ovog pacova u likog. Znači, lovimo. Dobar dan, kauboje Dijelić. Dobar dan. Ja sam došao po taj odbjegli slučaj da rešimo. Ko sam ovdje imao, da je odbjegli kočijaš, je tako? Nije kočijaš, nego klogmec. Zvao sam te pre 5 minuta na telefonu. Ajmo, Hajde. šta stojiš tu? Šta je bilo to? Hajde vidim. Helikopter. Majku mi jebem u rijašku. Sad ću da im jebe kepu. Šta je ovo? Voleš? A liči mi na vampira. Mrdali se. Šta misliš ti? Brati, to je neka on ubica. Majke ti! Majke, majke. Idemo po njega! Ja, mame. Jebe mi ti izdan. Ti si da se po mene, majku. Joj, Petre! Brat, znam da ti treba kifla croissana, ali jebi ga, nemamo sad u izlogu. Pa Debeli, reci mi gdje je pobjegu. tamo. Tamo, a? Ajde, debeli, aj ćao. Gdje ćeš me, zec? Gdje je zec? Aj, ti. Onaj debeli da voda. I sad će dupelat.